gagayam, kumusta kayo manan? Na bagong oras yu amin. Kapadasan man ni Kabsat Binigno sa napud no nagan, tintay patangatangay drama ita. Ngamsakbay ti amin, naragsak pa ya panagdengdengag, dasitong Sabado dita barangay Ambukaw, from Josephine Sabado. Kastamat ka ni Dani Camari Dakiwag, dita barangay Baksil, Paway, Ilocos Norte, kan ni Renato Pascua. Kastimanti ko na ni Kabsat Benigno. Dirman ang biyanang, idi baruak awan aalistwak, nakarita ka mangibaga ang mga sawaak nga oray awan met panggada. Saan kumakayat ti ina ka mga sawaak tawan kat nga rod trabaho ngam impilit ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Anya, agkasar kayon, kurayaw, glory, binignaw. Uwan ko matatang. Kaya't mintag simpa ka ni Glory, tata. Tapno makabukal kami mo't ni ti anak, nagbalin mo't nga po kayo. Ay, kahit adakada kayo na ita. Kasano na ita nga agpada kayo mo't nga istambay. Awan trabaho yaw. Kasano nga agbyag kayaw. Pangalaan yaw, iti kanan yaw. Nalawan si talon da Binigno, tatang. Ay, kastaya. Kahit mayat nga ron tapno ada pangalaan yaw, iti kanan yaw. Mulaan yaw, iti pagay, tapno ada apitin nyo, alamutin yaw. Uwan tatang, ginawan ang mulaan mi dahil dyan iti pagay. Kahit makamu kayo nga ron, nagkasar kayaw. Isunto mo't laakanayon ng ti panagkuyog yaw. Agkasar kayo nga ron dahil. Pagsasaritaan tayo, ti kasar yaw. Anya akasar mo ta sasawam. Anyat usaram nga agkasar ngay, kat awan mat partyam asagana. Ha? Katay lima ababoy yung ngay nanang? Ayawanang inlako kong. Kat maysa, apay ngay aday jay tinamnamaam apagkasar mo. Nagbanbanugak day jay. Kat no ultimo agpakan kat kasadut mo. Ay? Sa pay imbaga kon iti ama ni Glory adumanon tayon tapag sasaritaan tayon ti kasar may. Kundi karit ka amang ikasar, ngam awan mo't partyam. Ay awan Binigno, di mo pa'y mabalin ti mga sawa no kasta. Kasano ko ang mga sawa ka iti kasta ngay, di mo pa'y malaban, ultimo brief mo. Agbalbaliwak ton no mga sawak nanang. Nga ta. Wala nang. Gumagitak to. Nangrunan na danton putot ko. Apay, itulog ko nga rod mahit ngagbisin ti pamilyak. Saan mo ta? Di mo pa'y nga ron mabalin ti agkasar, tawan mo't busbusam. Diyay pala naglakwan nyo ti baboy yu Sukatak to. Pangalaam ko maiti isukat mo ngay. Tay maurnong to aparwad Anya, ay mabalin ay amot ti kasta. Apay, masiguradom aya, adakkel to ti maurur aparwad. Dakkel na nang. Kat no nagbabak nang nagiti kakalugaran tayo. Patseg adakkel to ti ited da aparwad inton kasarmi kan Glory. Kan nagitay to big time ti alan mi aninong kaninang mi. Anan. Usarin tayo tinaglakwan nyo. Tadyak kaya ti mabainan iti ama ni Glory. Ang mga no kunaan na nga glas-glas tugak. Ay, Ala nanang, di kayag sinayon. Uwan ko na yun, tadumanon tayo. mala, basta bayadam to Tanay, pagpuunak manunday jay nga ag-business. Uwan nanang. Nalpasan ti kasarta, Glory. Ayan tayo box anak ay kabilang ti parwan. Naitaman ni nakaparabaw di talamiseta. Oh my God, tabilangan tan ti kargana. Agsingsingir nga minan ni nanang. Ha? Abay, adda utang mo kan ko na? Adda, jay bayad ti naparte asagana. Anya, kunak man no kunam nga urnong mo tinaigatang kadagi jay. Kasta matimbagam kan ni tatang. Kun kunak lang day jay, tapno agbilib mo't ti amam kanyak Nga ore awan trabaho, at dalat tamat urnong ko. Anya? Di, awan nga rod pang rugyantan No pagbayad mo gayam iti utang mo ti parwad ta. Makaurnong tanto manan Kwartala day ta, Glory. Di ka agrik-reklamo tamadi. Umatap ti grasyan kasta. Kahit pag naidan yung araw, itatanalpasan ti kasaryaw, Glory, binignaw. Agnad kami kano ije balay da Binigno, tatang. Uwan tatang,
Yawid ko ni Glory, ta asawak mo tan. Di kay madanagan, takanayunan min to timang sarungkar kada kayo diti balay. Ala makaamo kayo nga raw. Sapay ko mahal ta mataginayon ti kinaragsakyaw. Di kay ko maagap apa. Kan agagagat kayo. Agsalukag kayo. Agtinulong kayo tapno pumintas ti biyagyaw. Wen tatang, no makaapit kamin to iti pagay nga apitan me, mangyag kamin to iti bagasyo. Ay kat pagyamanak Agam sa anak nga agdaw-dawat, anak ko. Sa kabalak pa'y magtiyag-trabaho. Adamot talaw na suksukayag. Di nakpakananagaan. Adan asawa ang Benigno. Aggagat kamutan. Agnakam kan. Agtrabaho ka. Tapno adda pang biyag mo iti pamilya. Tangiwat niyo man mo't. Mangag na kayo ni Glory. Iba'y nandakmat nga anak yo Nasaysaya at numaamuan na tipod no nga ugalim. Di ka agpamarang tamaduktalan ng tumula asadot ka. Huston ko nakmo't. Kat agtrabaho ka na. Uray construction no iso. Sumurot ka kada insan mo. Nabayagan nga'y ayabanda ka. Ngam di ka mo't mapmapan. Nakaurnong ka kuman iti kwartam. Wen ka di. Agtrabaho akto no agsikugan ni Glory. Anya, kaanon to pa ingay? Urayom pa'y lang nga agsikog sa kaagagawa. Rugyam kit di itan Nasakit nga ro ti sikat ko. Kung oray ti sakak nagsakit. Diyak pa'y makatrabaho ita, anang. Benigno, nasapa mo tarin mo ni nanang. Napanan na? Mapanmanan agisorsor itila ko na akan kanan Naggagat gayam ni nanang. Ay wala. Awan makunak ka ni nanang. Talaga nagagat na itiay. At iwan na pa yan, di tatangag trabaho. Kastaya. Agad na niya taramidam itangal daw ngay. Panagtatalon sa amatan. Apay, di mo pa siyaran di talon mo. Di ka agarado iti pagmulami ti pagay. Awan mo't nga ron. Nakasalda di talon me. Anya? Nakasalda? No kasta? Saan na da kayo ti mga suksukay? Saan ata nakasaldakat nga ron? Nagkapangalaan ta nga ron iti ka ng tangay. Kunak man no libre bagasyo. Saan? Gatgatangan me. Ninanang ti gumatgatang, taiso ti alis to ngagtrabaho. Siya ngamin kat pasaray agsakit ti sikat ko. Kasi ita, anay ko, anay, sumakit manan, anay ko. Apo yan nasakit. Diyak mo Diyak mo't ngamin nagpatpa-check up. Diyak kaya't nagpa-check up na mga no, adda maduktalan da sakit ko. Adda ngagsakitak no kasta. Tuyulok, agsakit manan, anay ko, anay ko. Siguro na marikriknak lagi tiya sakit ko. Sipod pa'y ubingag. Di barokong ko, anay nagsakit. Agkakana mo tinasakit kan Benigno. Apa yung ngay? Kabalak pa'y matkiti. Inanalaang ti kasapulak, Glory. Nagtrabaho ako, kumaraw ti sakit na. Agpa-check up ka langan. Saanan? Manjak mo nakamit. Amang na damaduktalan da sakit ko, kat umanay la pampanunutik taon. Amang ano may stress sakit, may daras ti papatay ka. At din sangpot ko amasida balasang ko. Pakiluto man laangan tani, nabanugak mo. O sige nanang, kaasi kay matano da kayo pa'y latagluto. Napanan ni Benigno balasang ko. Nakaturog nanang. Manan, ay day talamat maturog ti kukuenan. Nangasawan, ngam isulat na ti aramid na. Ha? Ay sus, agsakit man ti ulunan. Itay pa'y lang agsaksakit, iso ngayon turog na nanang. Ay, kanayon mo takasta. Awan lakat agsakit ti ulo na. Sikat, saka, kanuan niya pa'y dita. Kunak nga ron nga agpa-check up ko matap na amunat tumaran na nga agas. Di na nga rod kayat. Idi pa'y lang nga ibagbagak nga agpadoktor. Ngam di namot kayat. Ungtanak no pilito. Ay, kasano nga ron ang makatrabaho ngayon no kasta. Kababain mat kada kayo nanang. Da kayo kay din timang manggad para iti kanan mi. Ay na, nairwa makon balasang ko. Sigod mat asyak timang manggad. Apay, di na kay tultulungan ni Benigno ayan nanang.
Kasano ang matulungan na kat kanayon mat nga agsakit ti kumkumpurmi kun kuana. Iso nga ikarkariga taklatan at ti aglako-lakaw tapno adda maigatang iti bagas kun si daen. Ay, sayang di talon niyo. Nakasalda magaya. Ha? Anya atalon, Glory? Di mo nalawat talon niyo. Ngam nakasalda ka no kung ni Benigno. Anya atalon? Adda aya. Awan talon be, balasang ko. Anya? Nagsaya atin ngay no adda talon be. Awan. Daytoy la nakaisaadan ti balay ti dagame. Patpat mo day di Benigno. Ay, day tangarod pa iti may sadyak kayat iti anak ko. Bulbulas tugi no daduma. Aniya? Ape nga kasta ka Benigno. Linas lastugan nakmat. Ape ang masapula lastugan nak kat asawa nak. Kunam nga danalawa talon nyo nga mawang magayam. Saan kong almanan tinalawa daga? Nga maditirik nak iti panagululbud mo. Ala, pasensya kan, Glory. Diyak ngamin kayat na maupay ka kanyak. Iso nga imbagak tikas jay. Kasano, di kag trabaho? Di ka sumapul iti panggadam? Kababain ka ni nanang. Isunti provider ta dito balay. No di kag trabaho siya klangan tagubra. Kanayon ba't nga nagsakit ti ulok? Sikat, saka, bukot, barokong ko, kantiyan ko. Kababay naman ti sumanardeng iti pagtrabahwak no sumurot ti sakit ko. Agsapulak nga ron iti panggadak. Tapno matulungak ni nanang. Anya ko matrabaho ngay. Awan master ka na trabaho dito lugar tayo. Isong madayoak Mapanak iti pagtrabahuan nagiti kakasinsin ko. 5 nga oras ti biyahe manipod dito Anya, nagadayon ngay. Ay saan? Pagtalinod kalagan dito balay. Sana balay, tano umimbagak. Agtrabaho akong, promise. Gundawayak ko matagtrabaho tawang pe anak ta. Tano danton anak ta, jak makatrabahon. Siya akong tagtrabaho, bakit? Agpaimbagak labasik. Inanalaan ti kasapula. Pasensya kayon, Glory, Benigno. Saan kayo apapapanawan dito'y balay? Ngam nasaysaya at siguro no lumasin kayon iti pagnaudan. Tapno amuyo ti adda kun awan kada kayo. Sapay kumata maawatan dak. No siyak, maawatan kayo, nanang. Agyaman na, Glory, balasang ko. Sika nga'y Benigno. Maawatan nak iti kayat ko amapasamak. Tapno agagawa ka ngagtrabaho. Tanay, bakit akon? Sumalog mo tipig sa akong nanak ko. Kahit pag nadanbing arudan ngay. Agawid tapay la iji balay Ay manjak. Imbag kumaan awan ni tatang mo ijibalay yaw. No kayat yaw, dalusan nyo day daan akalapaw di taasideg. Mabalin pa'y apag naudan day jay, kurang laeng iti dalos. Nagbasit mo tin ngay. Kas kamla pimpiman ni Jayan Napintas day jay no madalusan. Alain nyo tay may sa apaglutuan tapno adda aramaten yaw. Ikan kayo mutin iti kaldero kas kada plato yaw. Ay? Ala, di ka nagreklamo, Benigno. May mayat no lumasintan. Tapno mapwersatang ang trabaho. Narigat mo tan, mang namnaman talatan iti matmatgadan ni nanang. Imbes nga iso titulungan ta, baliktad mo't. Isumot timang pakpakan kadatan. Alangar ta? Makamoditan? Anya matikas tuyan, awan mambaga sa may saangan. Katin ka mga alay di balay datatang mo Apay awan bingay mo, ijitalon yaw. Nakaapit mo tan. Ay na, nabayagan na naalak ti bingay ko. Subsobra pa yan tinaalaalak. Tayjay mo tayan ti pagbagasan ta. Basta awan may saang, ijay ti papanak. Talaga kasta, Anak na kangarod, di tulungan na ka. Awan mo't ngamin kwarta ni nanang ka. Na adumot tirik-rik na anan. Sana na makatrabaho. Ay, kaasi nga ron ni nanang. Imbes sa sika kumatimang tadi ti kwartana. Ngamawang mamaitid mo tadi ka maagunay amang good. Nagadun ti utang ta Benigno. Naiwarasan. Isa pa nga asim ka di gagawa ka mo't. No sa anak lama si Kong. Siya kumantag trabaho. Ngam umadanimot din di pa nagpasngay ko. Anay ko.
Agsakit man ang tibarokong ko. Ay, kaya't ko ti mapan makikonstruksyon. Ta ayaban nak ninsan ko. Agam, di mo't may ikat ti sakit na. Sa inton, mapudutan naklabasit, sumakit ti ulok. Kain ka nga nagpa-check up, ha? Tapno iresitahan da kay ti agas mo. Tapno nagimbag dagitan nga nan na yun. Saanan? Gastos na dayta. Awan sakit ko. Inanalaang ti kasapulan ti magig. Ay na, manon atawan nga gininana ka. Di ka pala nakaina na. Madingarudlat ta. Agsanaang man ito tiyan ko. Oh, nasakit na talaga. Ala, Alang nga ron. Rainak manon dumawat iti bagas ni tatang. kastala ka na yun ay. Puro dinawat kan inutang samot tan ti ipapaunag yaw anak kaw. Kapilitan atawang mo't pangalaan mi iti kwarta tatang. Di asawam ngay. Apay awanan plano na ngagtrabaho. Nagadumang nga rodanan na yun na. Ay awan daytan. Kasla imposible daytan. Agpampambarsamot lang ang jay asawam. Tani nalakayat yung trabaho. Ang mga no awan pa'y busbusin niya o nagpasngay ka. Talagang awan tawang maurnong mi. Utang ti urnong mi tatang. Ay, maday ti kasta mapas pasamak. Kalawa mo jay asawam. Ha? Jak kaya ti kasta sasaadam iti sidong na. Kimotong ka pa yan. Kita man takudil mo. Kasla na magmagaan. Madlaw nga awan na sustansya amay papaunig mo. Tatang? Kasaritak tuman. No saan pa'y lang agbale o pag sinain kayo. Itaak lang agsaaw binignaw. Agul uli makaklaay. Ngam, nabayagan ngagpalpali iwak. Awan samot planong ngagtrabaho. Anay ko, anay. Nagsakit ti tiyan ko. Ay, agtala ka. Sakit-sakit na. Namin ano nga imbaga ni Gloria ngagpa-check up ka ngam di mo mo't kayat. Iso nga mauk. Agpampambar ka lang. Ha? Saan mo't atatang? Agtrabaho ka wan saan? Tano di mo maitad ti kasapulan ti anak kaw. Nasaysaya at lapag sinain kayon. Ha? Ala ikaw ni Jibalay ti anak kaw. Kat di mo tumakita ti putot mo nga ipas ngay na. Ay, saan atatang? Ala, tay karigata kong tagtrabaho no bigat. Mapanak maki-construction. Siguradwam lang, binignaw. Maamwak mo't lang. Nupod no nagtrabaho ka, wano saan. Nalabas mo't ti kasya klase ti katugangan. Man nakibiyang. Di mo ko magurguraan ni tatang. Tapag sayaatan tamot lati ibagbagana. Amumot nga umadanin ti panagpasngay ko. Wen, amok. Kunamot lang siguro amang dagdagdag kada taon. Kat, papanam nga ron ngay. Eh, kaya nagtrabaho Sumurta ka na insan ko amapan maki-construction. Tap na awan may bagbaga di man nakibiyang nga amam. Si kamot gayam ti sarsaron wa kabalayan. Nay, abalayan, nagudong ka mat. Wen man, tanay. Awan amin na ni jay balay. Kahit kumustan nga, nagijay agasawa. Mayat mat, abalayan, agsursurun amag na jay apukot Ay, nagbitmat. Okay. Agtrabaho pa ni Binignaw, abalayan? Wen, abalayan, manipod kinasaritam, nagtrabaho mateng, nagbuteng siguro iti imbagam kenkwana, nga ipanaw mo dagiti agina, no saan latang agbalbaliw. Pasensya ka na balayan, no nasaok idiken kwa na tikas jay. Ayos laeng dayjay, abalayan. Mayat kit di tanadagdag ang nagtrabaho. Tano siya, di nakdengdenggen. Kita kat manipod binagbagaam kat nagtrabaho. Nangrik na siguro. Sapay ko mangarod agtultuloy ang ti panagtrabaho na, tapno adakanin da sa nga pamilya, abalayan. Naimas mo ti prito bang sa... Guston ti may sagrata sindam, Glory. Ha? Sana gaputan na iluto amin di ginatang ko abangos, kat lamutan mo't amin ang mangibati ka iti parabigat
Surwam ti aginot na nagrigat tag trabaho. Apay, ti kunam nalaka tag construction. Kalubam man ngaminan na ita, ta para bigat. In-display mo't ngamin aminan. Nagrigat ti sumapol iti kwarta. Iso ngayon inutan ti inapoy kan masida. Ne, dami sangput mo tinapay, Benigno. Nanggatangam dito ngay. Gestor Ni, at dagayam lako da dita istora kastoy. Ay, mangantaman nga ro diti tinapay. Nay, may salang ti kanam. Ta para bigat ti daduma. Sana gaputan naka-display dita kat unlimited mutan ti pandangan mo. Uwan, may salaang ti kanag. Ramanaklaang Benigno. Unay kamutan, Glory. Nagbuslon kang agsabon. Kita man talablabaam, nakalablabutam. Ni, eksakto lang ang matlakay. Eksakto nga. Nagado ti sabsabon mo. Apay, si kaya ti agrigrigat ngagtrab-trabaho. Si ka ti maininitan ngagkiw-kiwar iti simintaw ka nagbumbunag iti bataw. Ala, di ka ka dinagungat. Ala ta inutak to numaminsan. Kasi di sabon na paginaw. Naibusmanan. Nagbuslon ka. Ibuk-buk-buk mon samot ngamin amin. Surumot kaginot Kanjay mantika, nakita. Kagkagudwa matan. Nagbuslon ka matan ngagmantika. Ala, bayam. Tainton sumaruno, jak to agpriton. Sa bawak to amin aluto kasi daanan. Kasla di bagas, basit manan. Pungga ka mo't ngamin na pungga no mangan ka. Mabisina ang mga roon, tamong mga gatgatas ti anak ta kanya. Di mo irason ti anak ta. Sigod kat di nga ado ti kanam Manipod nagdenata, nadlaw kaun nga daraw, rawot mo. Sige, mapanakon. Kita ang basit Aginot ka, ta sana si ka ti marigrigatan ngagtrabaho. Papanam ako nam Glory. Inakagtrabaho ijayan da insan ko nanang. Mayat ka no ti sweldo ijay kat. Kanada libre pag naadan mi. Kat, kasanon ti apo ko. Ibatik pala kada kayo Nitatang ko mati pang ibatsak ngam di na masango. Mala siya kung ti mga awir iti apo ko. Kahit nagpakada ka kini Benigno. Uwe nanang, pinalubusan nakmat. Kaya't nang agtrabaho tap na makatulong ak kano. Aya, kat alang arud Agan-anad ka iti lugar apapa na ang balasang ko. Tatang, amoyo ka din sino akasinsin ni Glory ti simurutan na nagtrabahuan? Wala. Niin siyang akanakak. Apay aya. Jak mo't makuntakan, tatang. Jak na guston tinaudi text na kanya. Text na nga. Alipatag kanon. Kat sumapulak kanon iti sabaling asawag. Apay kanungay. Jak nga rutam mo, tatang. Awan mo't amok ka nagbasulakin ko kasla kaguranak. Day, apay nga tagay. Agyaman si Mangput kan Glory. Ay, di nakarakupan. Tamadurmanak kan Benigno. Nay, apay nga yakas tamot ti bagbagam, Glory. Umay ko alaan ta anak ko tagsinatan. Nay, apay, adan nang iso katam kanyak. Makamuka na niya't panunutam. Basta agsinatan, period. Awanin na lang. Pinanawan da ko na itaginak. Si kangamin mo't apay ngamin na pinalubusam iding ay madayaw. Anya nga Awan amo ka nagbasulak na nang. Apay nga yakas jay. Di mo sawunti kasta. Taado tinadlaw ko amadi at ratom kan kwa na ide. Pagsasawam iti agkakasakit. Pudnaw asaan mo akab-kabilan. Ngam agkakasakit dagiti bagbagam kan kwa na. Oray adda taong agdengdengeg pabainam. Pagsasawam. Kanayon mo nga isider ti panagtrab-trabahom. Iparupam launay kan kwa na idi apapakpakan laeng. So ano timmamnayan ni Glory kan ka kat sininaan na kan. Jak mababalaw. Ngamin maawatak tirik na di asawam.
Diyak kaya ta sinaanak ti asawak na nang. Ay kat ay aywam bareng maayayong pay anak ko. Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Osepa sa naapod no anagan, tintay idrama. Ngam sakbay na dadagitag damdamag no kukwak nga no dagitay account nga gre-re-upload. Kadagiti videos tayo. Saan gagayam? Dagitag taktakaw iti videos. Iti pagrigrigatan ti sabali, pagnamnam ayan dametan. Kastoy man ti kunani Kabsat Osepa. Dear manang biyanang, aminak nga iti kalabas na uyawak. Kat gapoy ti dayta nga ugalik, ado ti mang babalaw kanyak. Pulimi nga min ti gwapo ken napintas. Iso ano dalabasit makitak, uyawak adagos. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Nanang, rumuarak man pay. Ada pa panak. Papanap, maluman. Ada ngamin agaw awis iti dinner. Pagustuak man. Taapag isaw. Ano mabisinak. Anya? Nay, Junior, asino ngay dayta? Tay may nga crush kanyak iti pagadalan nanang. Anya? Ay, kita ata ang mga nupikutin da ka. Uray ka sa nuti pa ng pikot da kanyak. Di dagbaligi. Nang runa no saan anapintas. Kahit kasta mo na rumwar, saan ka nga agsukat? Saanin Uray tagwapo aklat ta. Sa bagay mo kaidiya, anak ko. Oray saan ka ngagdiramaos. Gwapo ka lata. Puli tayo nga may tinapipintas kan natataar. Takasanaw, napintasan. Kan nataar mait ni tatangyaw. Ay, sino pa'y kumangay ti imbalaan yaw. No saan ada kami iti amayaw. Dadayaw ti katauran ken kapintasan a pamilya dito'y lugar tayaw, anak ko. Nanang, umadanin ti panagdibok. Kasanungay, aghanda tayo. Ay ko siyempre, anak ko, mabali na yamot asaan. Awan kwarta tayo, mga nanang. Ay, urayawan kwarta. Basta adda bagas ken maparte. Partin tayon to tay baka ni tatangyaw. Ha? Baka na ayaday jay. Kat impatarakan dan salakan ko na. Baka nanday jay. Tanabayag mutin at tartarakden na. Naimbag no kaya na? Di uray man di na kayat. Awan maaramidan na. Di tayo bagbaka apartin tayo. Uray tawan dito ni tatangyaw. Napan nagkarpintero iti lugar na kasinsin na. Kat, alangan asaan na dumaray ni tatang iti dibok, nanang. Ay, kontrabidan to mula ang day jay. Iswa bay amon. Di tayon awisan day amayaw. Hilaw, usipa. Apay ngayong bawag ka. Nakay, nagswildukan. Saan pa ya? Ito na sa badumanin Eh, agbali ka man pa'y kung diinsan mo. Ta ipawit mo itamot laang. Kasapulan nga min dagiti anak mo ti kwarta. Pangusarandaya. Kababain. Bali ak abalay. Ada importante agatangan da iti pagadalan da. Apawit ka, tanay. Awan pakutangak dito ilakay. Ay, Sige, agbalikan akta ipawit mo. Tanay, maibusan tilud ka. Alaalala-bye. Mari Ariang, umay kanto intong bigat ije balay Taagdibo je buridak nga anak ko. Lay, nagbiit ti panawin anya maray. Kaano la di ubing ni Diana. Itabalasangan na talaga. Wen, maray. Agparti kami iti baka. Isunga umay kanto, why? Ay, kuwan maray. Umay kaminto kadalakay. Kanda kita po kume. Ay, adadag iti babasit nga apo ko, maray. Anya babasit. Dagiti ka di ubing nga po ka. Ti kayat masawan maray. Ay, daya mo dakil nga apo ko, Mari Ariang. Kat nagpapandig na mo amay. Ay, saan lang nga rudi na di makil dya inauna nga anak yaw. Saan nakiasawa pa ila itipada na mo abasait ayawanon Talaga ababasit amin ng dagiti anak da. Ay, sige. Mapanak pa'y mariway. Di ka kuma mo-off-offen itimbagak, Mare.
Saan ko nga uyawan, dagiti apukom. Wine, ibagbagak laang, maray. Kahit mapan kayo dito balay da na usepa, inton bigat nanang. Saanan? Excited akpay kumamapan mangbuya iti panagdibo di anak na. Gamkas jay mga mintimbagana. Nadismayaak. Ay, nakauyaw nga ruday jay anana usepa. Kaputan na pintas ken guwapo nila kay na. Paglastugnan. Ay, wan nga rud Ayos laang kuma, or agpalpalastog, basta saan kumamit nga aguy-uyaw. Tama ka pasakit mo, titirik na, tikas dyan nga aramidan na. Iwan nga rud nanang. Ay na, iso ano da duma, no ada okasyon dita balay da. Jak mapmapan, tanagalas mo ti ugali na. Agin sa sayaat, no iti sangwanam. Ngam iti ununag na, aguy-uyaw mo't gayan. Nala, si kalatan ti mapan iti balayda no kaya mo. Tapnawan maibagbagada anak ko. Masadutak nanang. Nakalaslas tugtumot la jagpas ka. Awan ganas no kasyay. Nanang, apay nga pinartiyo jay baka atarakan ni tatang? Awan nga rod maparte iti panagdibaw ti kabsat maw. Iswaday jayan ti pinaparte. Unay kay mutay. Imbis a pagkasarak to day jay. Ay na, guwapo ka, anak ko. Adaw ti agustukan ka, babae. Pilyam to tay baknang a babae. Ta isunto ti mangikasarkan ka. Ha, iso ti aggastaos para iti kasaryaw. Ha? Maminsan lang agdibo ti babae, anak ko. Kan tapno mapadasan mo, jay adem ti bongga adibo. Siyempre kita nakapimpintas jay adim anak kagaon. Kasla artista. Ngay, agpagatang kay man nga rod iti anak. Tarugyan min ti agsyat. Di pa ilan ang rugrugi ti programa, agbarbarte kayon. Ay, lipasin nyo pa imot ti programa. Eka, basi-basitin mo ti agtagay Saan mi agultiyan, nanang? Anya mo tikas nga aramid mo, no, sipa? Ay, apay ngay at pinapartim jay baka. Wan, ta pinagdibaw jay anak mo. Baka mayaday jay. Amom a pinatarakin dala kanyak. Kay, imposible nga iti kabayag mo na mga aywan iti dajay, awan bingay mo. Agudwa kayo mo iti akin kukwa Ay, nakasano nga gudwa kami ngay. Kaya tang-tangdanan na nga raw na mga paspastor iti na jay. Ne, tangtangdanan na kagayam, ngumapay ngay, di mo mo't irimit kanyak ti tangdan mo. Naglaing kan ngay no alam amin na pagbanugak usipa. Ha? Gastador ka nga ben. Ay, apaw kasano day tuyin ngay. Anyat pagbayad mo iti dayjay ngay. Hey, hulugam Sana balay, tapara mo iti anak mo dayjay. Nagpasken kayo ajak amaw. Di mo man lang pakaambo kanya may. Kasla sa anak akamang ti pamilya tayo iti kastangar aramidam. Ala, di kan agungay tlakay. Relax. Madiskitaran ti kwarta. Sigurado nga men, adi mo kanunungan ti bongga apasken. Iso nga inlimod me ti amin ken ka. Suray, wine. Ay na, ay apaw jak amukan ka. Di kag pampanunot abak-baketan. Oh, apay anak kami suot ka asimang patmilyaw. Papabayadan da, di patarakin da baka kanyak. Anya? Ay, kahit, Kahit nga, bayadan ma. Tas ikatin ang papartay. ya, pangalaak nga iti pagbayad ka. Awan mo kwarta, awan mo trabaho. Si kamay ti agsusweldaw. Masapol abayadak dayjay tagong ungat yakin kukwa. Isukag sardeng pala dagiti anak tanga agiskwila. Ala, awan problema iti dayta. Di uray sanda nga agiskwila, mabalin may. Ituloy dan tumil ati agadal. Linton makabayadak iti utang ko. Uray saanin nga agadal dagiti anak ta. Tagwapo, ken napintas dagiti anak ta. Adun to ti agusto kadakwada abaknang. Dagitin to asawa dati mangbiag kadakwada lakay. Ti lalaw-law at babak-baketan. Ano siya? Okay lang oray siya agispila, tatang. Makapasadot mo lang. Uray siyak tatang. Maawatak no pagsardangan dakpay laang. Sumursuro taklatan na iti pagayatan nyo kaninanang.
Ay, sa nabalay, tagtuloy kayong tumilaan. Itala asimistre ngagsardeng kayo. Tanay, masapol ang bayadak di baka ngayon patarakan da kanya. Ay, pasensya kayo na, tatang. Naparti di tarakan nyo, idi kasangay ko. Di umangamin impakam mo kanya. Tapno, nagdiskitara ko may iti sa balya na partay. Diyak amuwa ka ni nanang. Isumo tinagdesisyon iti dayjay, tatang. Alas sa nabalay, nalpasan. Tinapatag, naragsak ka, anagdibaw, anak kaw. Launay tatang. Ngamin, adu ti dimmar ay idi kasangay ko. Idila na pasamak ti kasjay. Nanausi pa. Nagpintas di ana, iyo di nagdibaw. Kasla magkasaran iti kas di alangan, ha? Ay, uray saan nga agpustura ti anak kaw, talaga ana pintas, rikaw. Natural ti pintas na. Uray kariring ng tupay ko napintas. Sana kas iti daduma dita, nga uray kasano, ti pa nag-make up da, naalas dalata. Kita jay anak ko alalaki. Nakatatar, nagado ti agusto ken ko na, nga di nalaikan ka no. Ay, no dala ko mapanaka ikarik, arma ni Diana. Agraraman ka mo, rikaw. Ha? Apay, ba nang kaya? Bak nang laang ti maikaray nga agaram ken ni Diana. Ta artistahin ti pintas na. Naawatam. Apay nga ta. Ano adda ak ijay ili? Adda pay tay makikita. Nagababala nga rudan ti agong na timangad pay laang. Ay, anay ikaw. Abay, apinitik mo tingiwat ka. Nakawi-uyaw ka babakitan. Da, Nasayat ay ati kastangan aramidan. Bakitan ka, adyag na nakam. kadagpay sumatibag bagak. Mais-stress ak nga raw na makakikita ak iti kakasjay ak klase ti tatao na imbaglakit din tanapintasak. Kan, guwapo ka mahit lakay. Isu anapintas kan guwapo dagitan nata. Agyaman ka kiday tanaparaburan ka itinapintas alanga. Saan kat akasta nga aguy-uyaw ka? Ay, maditi kasta nga aramid, ma'am. Diya mo aguy-uyaw. Na. Ibagbagaklaan mo ti agpaisaw makikita. Kasla ko madam Mari Ariang, kandagijay anak na. Ay apaw, agkakaingas da amin. Uray ka sa nupiman, ti panagpapintas da, agam isulat tamo ti rup-rupa da. Di ka man aguy-uyaw. Tasaan anasaya ti kasta. Tano uyawam ti may sa ataaw. Kasla inuyaw mo mutin ti Diyos anang parswakan kwa na. Na, ay saan mo ta? Sana pa naguyaw ti kasta, lakay. Prangka ak lang amin ngagsasaaw. Makamu ka. Sapay ko ma, tawan to ti pakakarmam iti kasta nga raramidan. Mari usipa, umay kayon to di tabalay tagluto kami iti pagsasangwan tayaw. Apay, anyat okasyon, Maray. Naggraduar nga minan ni Sally nga anak ko, Mare. Silibraran mi man ti pa nagturpos nan. Ay, nakalpas gaya man jay anak mo. Ay, oo na. Rumbang la makaturpos. Tapno, adamot pagkarit nata. Kurang itila nga jay anak mo. Ha? Tano dagitay anak ko ay uray sandan nga giskwila, Maray. Ta sigurado mo laabak nang to ti pakiasawaan da. Ay, no kasta. Nagsardengdan nga agiskwila, Maray. Nuwain, pinagsardeng miidan. Ay, saan na balik? Tagwapo ko na pintas da. Sigurado, bak nang to ti maasawa da. Tayana, Junior. Aginroll kayo no umay asimistre. Tagdiskitarak pay laang iti paginroll yaw. Ay, Jack agis kwilan tatang. Ni Diana ano agtuloy pay. Manjak mo to? Masaduta ko nga agiskwela. Apay kay. Sayang tinarugyan yaw. Mga asawa akong tatang. Negosyan ti di asawa eh. Isa saanin na masapol nga agadalak. Uray siyak tatang. At dabak ng anobyo. Ingkari nang ipain na amin nakasapulak. Iso nga uray siya ako nag-eskwela. Ay, agadal kayo pay Saka ito mga asawa kan makiasawa. Mandya akong tatang. Masaduta nga ron. Agnegosyo kami langan itinubyak.
Uray siyak tatang. Masadutak matan. Taga-ano nga'y tinubiam, Junior? Taga-kabangi-bangay nanang. Ah, si ka nga'y Diana. Taga-ano tinubiam? Taga Isabela, nanang. Naidistino langi jay ili. Isungada ditoy. Saan kayo aparitan ang makiayan-ayat? Basta bak ng tipilyin yaw. Tani, awanadal yaw. No siya, 100% abak ng ni girly. Taado ti negosyo na ijisintro, nanang. Tulungak to, mangi-manage ka dagajay. Ay ka, yam amom to nga ron at tinubiam, Junior. Pasyar munto dito'y balay. Nanang, inton adawayana. Ka tinubiam nga'y Diana, ba nang mulaan? Wala, nagadulugan na. Aya! Ibagam to mamay tamang ibingay itilugan na, anak ko. Ay na, makilugan kayon tulatan itilugan may nanang. Di yung lamot agmaneho. Unan niya. Ala-ala, makiluglugan kaming tong arudain, anak ko. Apay, di kay pay agkasar itinubiyaw, Diana. Saanan day ta kasar-kasar tatang. Tinapatag, ang gininayat kami itinobyo. Ipasyar mo to dito balay tinubiyaw, ta kaya't ko ang makasarita. Wen, dumteng to day ta ka nito. San pay lang ay ta? Eh, si Kangay Junior, kaano nga yam amom tinubiyam? Kaano nga kasar kayaw? Inton adawayana, tatang. Makumikom kami na talaga itinegosyo na ita. Ken, sana hindi ta kasar-kasar. Ay na. Nagpintasin da ito'y arilaw, anak ko. Naumaakon day tananang, iso ako kwayon. Dito pa ni shoulder bag kan wallet. Ay na. Kaslabag mo tiya yamanin da ito'y kanto'y wallet, anak ko. Ay, nangina dagita nanang. Ginatang tinubyo. Aya, anyat serbi ng agwalit at no awam mo ikarga ka, anak ko. Kat ikan kayo Adoy, daribo. Ikargayo di tawalit yo. Ay na. Nagsaya atin, anak ko. Ay, talaga abak ng Jainobium, Ikan nakagayam iti kwartam. Wen linawas nga ikan nakitikwartak nanang. Apay ngaya di mo mulay pasyaran dito'y balay, anak ko. Ay na, makumikom. Nalala, sana bale. Ay, pasyar mo to, no, mawayaan, iti trabaho na. Anya trabaho na, ay, anak ko. Inhenyero, nanang. Aya! Ay na! Hay! Nagsaya atin. Adan to inhinyero amanugang ko. Nanang, kadwak tinubyak. Ni girly. Girly, iso ni nanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo? Padak mo't abakit to'y nobya ni Junior. Nanang, sumungbat kayo Sige. Sumrek kayo. Apay ngay, bakit mo't jay nobyam, anak ko? Bakit sapay ngam itisyak? Praktikal tibiyag itan. Uray atabak nang may. Iso na lang ta, di mi mabalintag kasar. Tasaan ana-anal ti kasar da iti asawa na. Nabayag nga na nagsina da. Anya, kay kasanaw na agsinubyan da. Saan? Tada sa bali a pamilya di asawa na. Iso adin to mapasamak da itananang. Agpada kami gayam iti sitwasyon ka ni Manong Junior, nanang. Tauray tinubyok, di nakmabalin nga ikasar. Takabit naklaang. Anya, kabay, abay ngay. Ay, madia anak ko. Kababain ti kasta. Anya lat sawon ti taon nga Kadi ibagbaga ngamin nga da asawa tinubyok Ibagayo abaro. Sige tagdigos akon. Agkita kami ti boyfriend ko ita. Ayan dagiti anak ta. Apay nga itala nga impagamday ta kanya, usipa. Isumutla di na mabalintag kasara. Tanda magayam asawa dagiti ka relasyon da. Ay, relax. Relax ka nila kay. Di ka unay agong ungay. Sa dabalay, tanapintas ti biyagda. Adaw ti kwartada.
Mangmang tindapay, nudaduma. Ay di mo konsensya dararami din dagiti anak mo. Ang mga numay sagmak da. Anya! Anya ko tiba kay sagmakan dangay. Awan, lakay. Nanang, Ala, apay akas na tilang nga masimang put anak ko. Nagadaw ti kamo ultirupam. impabugbog nak ni Gerlay. Ha? Hapay! Natiliwan na kami na nag-checks. Impabugbog nak mo to. Sininaanak pa yun. Anya! Nanang. Ay sos, apay tarupam anak ko. Nagadaw ti karamot na. Linuguban nagtasawa tinubyok. Anya! Apay, natiliwan na kayaw. Uy, nanang. Nasanputan na kami ti dagus na. Linuguban nakmatan. Nagsakit ti bagbagi. Ay sos, anya daytan ni ngay nga itsura anak ko. Ay, kaasi kamay. Kasano dayto yun lakay? Masikugmutan ni Diana. Kat sinaan ka nun, tinobyo na. Kani Junior, ado ka no, tinautang na iti X na. Singsingiran day bakit nga X na. Ay, day tanti bagbagakan ka, usipa. Di kan tumang nga nagpampanunot. Makitam ti bunga ti aramid mo. Imbis nga men nga nawaam dagiti anak mo. Saan? Ta pinanuynuyam ida. Ay, awan nga raw lakay. Agbabawi Agbabawi ka, agam naladawin ti amin. Agam lakay, tulungan ta dagiti anak ta. Kaasi damay lakay. Ay, makamuka mang resort iti dayta parikot. Sulwam asulbaran dayta. Tabak-bakitan ka ngamin nga manak-nakem na. Agtrabaho ka, tapno ada pang suportam kadagiti anak mo. Kadasa ni Kabsat Maring sa naapudno anagan ti intay idarama ita. Ngamsakbay na helamampay kini Maylin Lawigan, ni Jasmine Rivera kini Carlito Callejo. Kastiman di ko na ni Kabsat Maring. Derma ng biyanang, may hiligak nga agpapintas, isa parlor ta yuyang ko. No agsweldo ti asawak, idiretsok iti parlor, ket umutang aklatan iti kanan mi, tapno saan na madlaw nga iparparlor ko ti sweldo nila kay ko. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysa. Rudiang, kwarta man lakay. Inak gumatang iti na imas nga sidaan tayo. Anyat kahit mo nga sidaan ta, iso ti gatangak. Gumatang ka man nga ro iti pang pinapaitan maring. Ken gumatang ka niti abasto tayo ti makalawas. Sikan ti makamo no anyat gatangam ama sida. Basta pinapaitan ti sidaan tayo ita. Sige nga Rod, sikat ti matumpal, Rudiang. Anti Saleyang, mabalante umutang iti makan ito'y pakanam. Ay na, nasa papay apan nag-uutang ti kastoy nga oras, barek. Do kaya mau, agsublikan to intun madamdama. Naimbag ano adan to pa'y mabuti nga si Dan, ante. Ada, saan kami amay ibusan iti lako may amasida dito. Sige nga Rod, ante. Ada pa yung arod papanak niya. Apag isunto no madamdama, basta pinapaitan ti utang ka, ante. Dua nga order. Nalala, agsublikan to intun madamdama, kaanakan. Uy, kakay, kulayaman diya to buok ko. Ala, katno kakulkulay laang day tabuok mo. Awan pa'y makalawas na palabas. Saan nga balin? Hangka nga madanagan, no madadal ti buhok ko, basol ko. Hangkamat nga pa basulan. Anya? Apay, anya man na nakulay ti kayat mo aya. Naumaak nga ro dito'y buhok ko na. Kulayamanan man iti birdi. Padasak mamat deta nga kulor. Anya? Ay, saan na makain na to'y buok mo? Agsusukat ti kolornan. Kasimat. Dry lang una yun to'y buok mo. Saan nga balin basta masukatan ti kulor na. Nagmadimat nga men ti orange nga kulor. Kasla nga aglat-latik. Sigurado ka. Ay, numauram to'y buok mo, di nakpapabasulan ha. Un, danag mo na aya.
Sige na, kulayamon. Ni, aduman ang tilakom nga daing ita, Uncle Islaw. Ay, wain kalakan. Ta simbang patang iti order ko itayag sapa. Ay, kat, adamanan nga roti mautang ko na. Pautangan nakman, Uncle. Ay, kita na. Mangpili ka nito utangam. Agyaman na, Uncle ko. 5 nga klase ti, utangak niya. Mabalin. Sagdudua nga supot. Nya kita na. Makamuka ka na kan. Nanang, buludak man di talo nga dadakkel nga biga uyo. Nay, pangananwa may tinagado abiga o maray. Basta ada pang usarak. Sige na, buludak di biga uyon. Darasan nyo kat ni Aldawan. Nalala, mabit lang nga raw, anak ko. Data, naiplastar ko na ito'y biga o nagito'y dayang nga inutang ko kani uncle ko. Kampay idi. Siyak tinang idayang kadagito'y. Saan nga madlaw ta sa wakdatan? Tanala ka nga mamat pati dayjay. Amin nga ibaga kat patian na. Dandanin sumangpad di asawak. Iso nga agawak nga ipapudot to inutang ko nga si Dan may. Tapno kasla kalot-luto. Ngamhan na nga mo nga in-take out ko man ng datoy. Ni, adamatan ni asawak. Ay, nagsapa ka ita, lakay. Why? Ta, awan nakataktaga ka nagawin ba kay? Yan, nang panglumot ng tilot-lutong ba kay? Wen lakay. Pinapaitan ti baka ko naman. Naimas datoy. Agsukat kan tamangantan. Mabit lang nga ron, bakit tani? Makapabisin mo talot-lutong. Maring bakit? Awan mo't karga tayo, right? Kurak man nung nakitsinda ka. Ay, inidap kon jarep ta nagdakal ti mabayadan no nakaon nga kanayon. Agad, ayan lagi ti pinaling kayo nga, Tagi jay daman ni, Makitam dagi jay nakabigao nga nakabitin ijaro bayan. Indayan ko na dagi jay pinalingkek nga masida. Ay, kasta aya. Adi, pasigadaing ti sidsidaan tanbakay. Katalaga nga kastalakay. May mayate kastatap no makatipid iti bil ti silaw. Pag ginanaan tapay mat ajerefta. Nay, sa bali man ta kolor ta buok mun maray. Hapay day ta, agsusuka mo ti kolor ti buok maun. Nagmadimat nga men dyan na udi nga yung kolor da ito buko. Antid na. Kasla nga aglat-lati. Ede, nakarkaro day ta grade nga yung kolor mau. Apaw, makasisirap. Madi aya, ante. Nagalas. Ay maya mo latay natural a kolor ti buok Nangisay, kasjay. Saan mo bagay day ta? Kwarta man, Rudiang. Inak makitsindya. Sikay, ta adaman ni pagatang kaw. Anyat ipagatang mo ngay. Gumatang ka man iti martilyaw, ta napukaw mo iti martilyotan. Jak amon dalang bulod. Jak malagit. Dahito ti igatang mo. Tay nangina ti gatanga mo, tapno natibker. Dahito mo ti pakitsindam. Ay, nayo naman dato'y pakitsindyak, lakay. Ta, ilakam kundi para next week. Alang nga ron. Atoy bakit? Anya, pabaliwan man ng ti kolor ti buok mau, maring. Wenta nagmadimat datoy. Hangko kanumat nga bagay. Pabaliwak lang iti duyaw. Ay na, pasensya kan. Ngamjak mabalin na kutsin ta buok mo. Naparigat mo na yan. Uray, pilitin na, manjak. Siyempre, no madadaal ti buok mo, siyak ti mataksan. Madadadaal to pa yung tabuok mo. Hangkamat nga pabasulan no madadaal datoy. Promise, uray na yung nakta ibayad ko. Ay, manjak, maring, urayan niya ti bagbagam. No kayat mo, pang treatment lang nga ti kabil ko di tabuok mo. Tapno, lumamuyot, kan sumilang. Ay, sige man nga ron tani. Nagsugpat ti buko. Palamuyo taman nga ron. Kalpasan na kat kukuanak niya kan agfoots paak.
Itiid na, umutang man iti si Danmi. Na, basta umay ka, umutang ka. Pasig mo't nga utang ti alalaam dito'y pakanakmutan, maray. Ay na, di balita nakabakbak ng kamango, ante. Shiri orglesi ang ngaron nga kunada. Ay, Para buram dagiti kaskada kami nga awanan. Nang runa kada kami nga kakabagyan. apay, saan nga irimrimate, nilakay mo ti sweldo na kun kaya. Mang tagmat ang ambasit is sweldo na. Ah, Sige na ante, pautangan nakmanan. Saan nga balita nakalista mat dagiti ututangak? Bayadak tumat lang. alang araw, pangpili kan iti alaam. Anyat alaam aya. Dua nga kwa. Dua nga order dita adubukan. Dua nga order itabukal ti munggo. Mas matalinutom amasidan maring. Wanatap no map nakalakay. Sige mangantan tani. Kapudpudutan na. Naimimas nga minti mangan no napudot kat. Hala, mangan tangarutan pa kay. Ano, nagimas ang ti bukol ti balatong. Dagon, tay impagatang ko ang martilyo nga. At amot lang, nakagatang ka. Ay kwa. Awan mat. Naibus tila ko da nga martelyo. Lansa lang to'y naalak. Anya, nagadualan sa diti balay. Jay martilyo ti kasapulak. Yag mo nga ron ti igatang mo kuma, ta syakton ti gumatang itong bigat. Ay awanan Ingatan ko nga ro iti lansa. Anya? Nay, apay nga ada ka maring. Di mo ko na, pasukat naman ng tikolor ti buhok mo. Haan. Anda ko malang ti damagak. Anya day tama rin. Kwa. Ay, ada mo nga agsimsim pa iti kiday. Kaya't ko mga papos ko lang dato ita nag-ingpis. Ay, kadado Ado, dagiti gagayim ko nga agar-arami diti kasta. Kanjay agik sa extension iti kurimat-mat. Ada mom. Kabalan na nga rami din dagita. Ta, kastang ruti trabaho di gayim ko. Ay, sige man nga rod kakay. Ay, nangay nga banda day jay. Dita abanta, ti pagnaam dita. Sa kanto, agpakanawan. Kalpasan na, agpakanigid ka, No, ada makitam, agasulinaan. Agpangato ka. Sa kanto manan, agpakanawan. Kalpasan na. Kuyugan na klangan. Mate kawak. Ay, Ang ka nga madanagan tatangdanan ka nga mang kuyog kanyak. alaman langan. Mabiit lang nga ron. Taala, ti cellphone ko. Hello, ante. Na. na. Mayat sa ti aldaw mo nga imay dito'y pakanak amareng. Alala, umay kan saki di agbaya din. Ni ante mat. Awan pa'y pagbayad ko. Umay ko kit din na yung nandiyan utang ko, ante. Anya? Ni, kalot-loton sa jado bunga si Dayo, Pautangan nakman oray may isang order lang, ante. Ay, agbayad ka pa'y kumaamareng. Naurnungan ti utang mo dito'y pakana. Agbayadak to, ano agswildo nila kaya ko. Sigurado ka Last day to yun nga utagam kanyak. No di ka pa'y lagbayad When ante, danagmon. Basta na yung nakti utang ko niya. May sa order nga adobo kan may sa order nga munggo kan may sa order nga bulalo. Sige, pangantan lakay tani kapudpudutan ti taraon. Linoto kami dagita. Nagadumat na putahi ti sidaintan pa kayo. When atap no mabsog ka, agpanak ka nga mangan niya. Sala nga ron. Makadlawak bakay. Kasla umadadumot ng tilot-lutom aputahe. When atap no mabsog ka nga rod. Ora kasta lang awagas mate panagsubalit ko ite. Kay naanos mo kanya? Hanggang nay, nagpakulot kamat manan pa kahit. Unat lay di kalman ti buok mo. Sana makaid-id na ta buok mo. Saan nga bali? Tabagbagay ko. Akan apay takiday mo, kasla pimuskol. Kan oret ako rimat-mat mo, kasla imatidog. Wen, pina-extension na nga rod.
Masapul nga agpapintasak tapno, hanak nga isukat. Kanuradan asawa kat hangko nga kaya tagbalin nga lusyang. Ay nabakit, uray anya pa tagbalin nga itsuram. Ay ayatan kalata, saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka nga asawa. Basta, baybayan na kita kayat kong aramidan, tapakaragsakak daytoy. Hello, auntie! Anya ngay, agbayad kan mareng. Saan pa, auntie? Hampay mat nga nagsweldo nila kay ko. Umay ko kumana yung nandya utang ko. Ay na. Pasensya kan mareng, ngam di kan pautangan. Tanay, nagatidugan ti listaan ti utang mo. Ay, apay nga ben adi ka agluto iti sidaan yaw. Agluto ka, tapno makatipid ka. Awan pa ngamin kwartak nga pagpalengkek, auntie. Ay, pasensya kan. Sana pa nagimot nga masapol, nagbayad ka pa. Tanay, malugi akmutan kanakan. Sapay lako matamawatan nak. Hello, auntie Juliana. Nay, maray, umay ka mangan. Itaman pa'y ngay may ka dito'y pakanak. Wan, auntie, taumayak man umutang iti sidaan ito'y pakanam. Ay kawo na. Anya to tagam, apag isaw. Ado pa iti masida. Wan nga ron, ado tinaka-display nga naluto. Wine. Talo ko mga putahe ti utang nga kante, sagay sa nga order. Ay, malala. Mabit lang nga raw ta mga laki iti pangitik autam kanakan. Wine, mabit lang. Thank you, auntie. Apay, teko na dadya nga, auntie Edna. Iso na lang ti mabalin nga pag-utangak. Nag-aduda nga mabalin nga pag-utangan. Adu ti auntie nga, ada pa ka na. Iso nga makautangak ladta. Tatang, hang kayo nga rumuartad ta. Saan? Apay ayaman ay. Ibatik man pa dato'y bayad ko iti online shopping. Itulog na ngamin no madamdama ito'y balayo. Ha? Dahito nga min number ti balayo ti nang i-address iti parcel ko. Apay anito yung ay. Mabanlog ka pala nga umay dito balay. Basta, diya kaya't nga makita diya manugang yo. Hana nga min amo nga ada parcel ko. Ay, wan, anyat si tayo. Nakaparti akit pato itay. Ado pa'y madinabati ta dakal niya pinartay. Inadubo. Ay, mangtad kayo man ta, pangrabyan me kanila kay ko no madamdama. Ay, ikalat sa mga alan, anak kao. Nangalam dito yung karnit pato, bakit? Ay, kat ginatang ko ije palengke, Half kilo lang dito ginatang ko. Ta baka hanta nga maibus. Mayat ti pang nakaluto na. Kastoy ti panagad adobo ni tatangkal. Ay, ayaw na. Wan nga rod. Nadla ko matgata. Ala, mangantalata. Ay, wan, no, nagswildo kan kat itin mo man kanyak nga nagos di swildum. Tay nakag-market no bigat. Sige, bakit? Inton agsapan nga itid ka. Ragado, ba't ti simang para parcel mo anak ka? Katlay, kurang di imbati mabayad. Pinayad ak pala na kiti dadluma. Ay, wan, hang kayo nga madanagan tabayadak ti kurang ko. Mano aya di kurang ko? Rasuro ka 3,000 di kwarta kimbayad ka. Nagadok mga milyon in order mo. Ano nagigaya? Ay, basta. Usar ti babae dagijay. Dato ti kurang ko nga imbayad yo. Ayan dagijay parcel ko nga ta. Ito yung tipang lukatak kadagijay tatang. Hello, ante. Umayak man manan umutang. Ay, saus. Naibus mo itong tilakaw kanakan. Kas makita mo. Awanan ti naka-display asidaan. Hindi pala aldawan na boss. Ay, kaman padasan kundi anti-made na. Mga no, ado pa itila ko na asidaan. Swapang dayjay nga kamsat yo, ante. Hanak nga pautangan dayjay. Anya? Ay, apay ngay. Jakman amo, ante. Imot nga min dayjay nga ante Ibna. Ne, akin cellphone ni agri ring, ante.
Ay, tay cellphone ka. Ang mga nutay urayot nga awag daytan. Mabitla ang maring Wait. Sige lang, ante. Ay, kas ano nga tada to yan, ngay? Sa payawanan nga pulos kwarta. Imbayad ko iti parcel. Kan pinagpakukok. Ha, ne. At damat nakasupot nga masida iji lamisaan. Agduduman sa pa nga masida dayjay. Ay, awan ni ante itoy. Iso nga libasak nga alaan man dagita. Sobra siguro dagita iti lakoda. Ay, agpasimple ak. Tapno handa nga madlaw. Sige, mangantan lakay. Agdudumamanan nga si daan dagiti linotok. Nga, umuna ka na mangan bakit, tanay, nabsugak pa eh. Nagpamirinda kami, ti may sa katrabahon may, kat nagadumot yung pasango na. Ay, sapay mabisi na kun. Umunak nga rodan nga manganan niya. Uy, nalamangan kan. Inton bigatak to siguro na mangan. Nabsuga ka talaga. Rudieng, agrihing ka man. Rudieng, Apay ka kay. nagsakit unay titian ko. Maulawa ko na Ha? agkapsutak. Anya, apay yun. Amang ano, danay kontra akinan mo. Itaray na kay Diya ospital. Diyak kaya nga talaga. Agkapsutak nga pirmi. Sige, mabitlayan nga rin bakit. Maring, ada ka nung nakan mo dandani nakatayam. Ada ka nung paunig mo anapanglas. Anya, anya ngay nga tadagi Diya nga kinan ko. Anya ngay tinagsakit ang titian ko. Kunang magtakalot-luto dagi dyan dasar mo itirabi eh. Mga anuhan nga dagi Jay. Ada pa siguro sa balingan akan ko. Naimbag na oras mo, Rudeng. Umay kami man, Rudeng. Ha? Ay, hello, Rudeng. Adani, bakit mo? Awan, aday di balay da katuganga. Apay ka day? Ay, si Kanti, pangibagaan me, iti gagara me. Tadi na kami mo lapat-pat yan, jay asawa, baraw. Ha? Ala, sumber kayo pa nga ron. Rodiang, adan samat ka no naggapoy to'y balay nga duwa nga babakat kan may sanga. Oin, kau may dagsing-singer iti nagado nga utang mo. Ha? Ulbud ka maring. Inut utang mo gayam dagiti simsindata. Pinagmamaat mo lagayam ti sweldo. Ay, sorry Rodiang. Di bali ta agbalbaliwakon. Hankon nga ulitan dagi Jay. Talaga saanan. Tamani po nita, jakon ited ti sweldo ken ka. Hello everyone! Matutudong aldaw. Anad kumalatay titunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Jana sa napud no anagan tintay drama. Ngamsakbay na makablawa man pa ni Maricel Daligis, Rosemary Cabang, kani Mariel Rodriguez. Kastimanti ko na ni Kabsat Jana. Dear manang biyanang, nasapa na balot ti inak kat gaputa ubing pay tilangana, adulat ta dagiti agrayo kan kuana. Jak kumakayatan ang makirelasyon ti inak, nga maagpilit mat. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Nanang, makiasawa akon. Apay, addan aya urnong, jay nobyo, anak ko. Adda ka numot na nanang. Uri simple lang akasara. Tinapatag, makapagsimpa kami ka ni Roy. Ay, katuwin na. Ada kayo matan iti ustong nga edad. Ibagam nga rod iti nobyo, tadumanon dan. Wan nanang. Hey, pakaragsakak launay ata. Sikat ti agbaling nga balayan ka, ay may. Ti pagsayatan na balayan. Agiin na si Deglaeng ti babalay tayo. Nalaka ti agpakasar, no? Agkakaruba dagiti agkasar. Wani nga raw. Amom, jak ni namnama sikat ti agbaling nga abalayan ka. Ay, nabayagin nga agayan dayat dagiti anak ta. Ay, jak pa'y pulos na puutan na nagapada abalayan. Isu nga amok, isu da, ti agkagasar. Wan mat ka di ah. Ang sayang. Ha? Sayang ti. Sayang, tanaunaan da ka. Ha? Ay, naunaan datang ha?
Ko ay, awan gaya. Basta, ada ko maibaga mabainak may na mangibaga. Ha? Anya day ta ay abalayan. Ay, basta, maamuam tumadlaan. Kupi-kupak pailaan. Ang ibagak tumadlaan, abalayan. Roy, intag sukatan. Masikuranak dito'y gaon ko. Tagaangan na. Sige nga ron, mapit lang, alalayan ka dyan Agsublita matla dagos dito'y lamisaan ta. Apaman ang makasukat ta, Roy. Dyan kita ni nanang. Nalain mo't gayang magsala. Ay na, kasta ti paglaingan ni Nanang. Man nakisala ka nung amin idibalasang paikot. Kanure adan asawa kan anak na makisala lat tanok ma. Awan mo't inananan. Saan nga ta amabanog? Ay na, nairwa mo ni Nanang iti kasta. Adun tupay ti atiw na nga agtutubo a makisala. Pati pa nagkawkawis na kaslang tutubo. Sexy matlat ta ni nanang ng uray bumakitay. Naasikaso mo ngamin iti bagina. Dalaing agdala. Wan nga raw. Manutawan na ya. 52 nan Sana madlaw. Kaslag tawon lang iti 40. Huwag nga ron. Nagaduti mang ipagbaga kaslag kabsat kami kanulaan. Ne, madlaw mo di lalaki akasalsala ni Nanang, Roy. Itay pa'y aday tati mangisalsala ka ni nanang. Kasla very close dan nga agsalsala. Wan nga raw. Nag-sweet damot tayo. Ay, inaksanawaan ni Nanang Saan ay bayam amakisala. Tasag paminsan ba't lang adapasala dito yung lugar tayo. Nalpasan ti kasarta dyan Kamaw dyan na. Agasawa tamat langay. Wen nga ron. Ay, nalpas matlangan ti papaskan tayo. Kasano nga agawid tayo di balay? Ijay ti pagnaadan ta? Awan kadwa ni Nanang no pumanaw ta dito'y balay. Dito'y talatan ang agnaad. Naimbag ka dagiti dadakkel mo, dagiti kakabsat mo ija kakadwada. Wan mat ka diya. Alang araw, no dito iti kayat mapagnaadan ta, sika ti masurot dyan Ada ni nanang mao dyan Awan pa'y mo, tatang. Apay, aday bagayo ka ni Nanang? Ay, kuha. Adala ko maitid ko kinkwana balasang kaw. Ha? Anya day tangay, tatang? Ay, kuha. Itong sumang putlaangay. Ada diti bulsak. Ha? Apay, basta umayak. Awan ni abalayan. Jak nga rod amo no sa dino ti papapanan na, tatang. Kanayo na marabyan. Papanan na nga tangarod ngay. Alang araw. Baliwak tumanan ti umay balasang kaw. Oh, naggapuan nyo, Nanang. Nagturugan nyo iti rabi Kuan. Ada na pananmi ka dagiti gagayom ko. Ha? Sige, tagpulesa. Ta iturog ko man biit. Ay, po, napuyatan na ka talaga. Ala. Masansanan nakastatar aramidon ni Nanang No daduma, marabyan sumangpet. No daduma mat, saan nga gawid? Pagturturugan na nga ta talaga. Awan ka di pa dyan Ay, awan pa'y matroy. Simang po man ti binulan kon. Anya, kaano nga tayo nagsikog ka? Makatawanan nga dindin nata. Di tamot lang makabukilan, bakit? Wan nga rod Angam di ta mapukawan itinamnamalakay. Patsak nga agsikugak tumot laeng. Nani? Ha? Agbakbakwar ni nanang. Apay nga tan? Ala, ay na. Simruman nga tatay migraine nan Kasta na nga minukumaro ti sakit ti ulo na kat. Kastaya. Ala, inkang harod alalayan, takaasimad. Sana may green day to, anak. Ha? Anya nga rod ngay Nanang? Mabain na ka, mangibaga anak ko. Kababain na talaga. Ha? Apay? Anya tibahin niyo? Pagkawanan na ko maanak ko. Nailaw anak mo.
Kunak ano saan nagbunga dayjay. Ay, di kay maawatan, nanang. Di na ko mga gurguraan awan. Sorry. Hanggang ada boyfriend ko. Kat naminadaw na nailawan kami. Ikat kita masikog ako. Anya? Ay, di kay man mangrabak, nanang. Saan ba anak ko? Sana ka mangrab-rabak. Masikuga ka talaga. Nasuro ka makabulan to inawag. Anya? Asino kumama tinubyo yo? Jay, naamamok idi kasaryo ka ni Roy. Anya? No kasta? Nabayagan nga danubyo yo? Wan, ngaminlimod ko laang. Ta mga nulapdanak ama ki boyfriend. Gamit ta masikuga kon. Kapilitan nga ipudno kon ati amin kan ka. Asino ngay day ta, Jerry? No, nakita yu idi, tay lalaki akanayon amang isala kanyak, idi kasaryo. Barkada ti kabagyan ni Roy, ni Jerry. Anya? Ay, manutawan na. Kwa? Kagudwa ti tawin ko, anak ko. Kagudwa? Mas natangan ngam da kayo, kasta ka day? Ubingkit di, Jana. Inaunalat basit ngamsi ka. Mangibabay na bakit? Bakbakitan lang arudan ng maki-boyfriend pa ilang. Sapay masikugan. Adda ditan, Jana. Aklo na mo ti amin, ang masikugan ni nanang. Dilagbain. Sapay masikugan. Anyalat sa wanda giti taon ngay no mamanda masikug. Ay, makapasun. Anyat mabalin mo nga kat ubing paimot ni nanang. Ubing katikas jayan. Nasuro ko na 50 titawan na. Nagsikug pa ilang. Bakit? Aging kang adda binulang ti babae. Adda pa'y posibilidad na nagsikog. Kan balumot ni nanang. Basta masurunak. Jack amo ti sawag. May stress akroy. Garang ganjang magayam de katugang ang manakaw. Awan mo't binakatan kan ayat tatang. Wala ngam nagpasikog pa lang mat. Bakbakitan. Awan da kas na tatang. Kan nagayatan na mo't dayjay. Awan pailat anak ni Diana nga anak na. Nga may sukat tinagsikugan. Maadlan kaming tulatay ti anak tatang. Sana na ita ti puntaw. Jay kinagatal ti katugangam ti bagbagak. Bakitan ang nagpasikaw. Nasakit tinagamiyaw tanagtinag iti sabali ni nanang. Amok atatang, kurso na dayaw ni katugangak. Pakpakawan mo ta. No agaramag, tay ubing, sana tay bakbakitanan. Ubing paimat ni nanang, 50 na lang. Bakit ti kastatawan? Tima ko na nga ubeng, kat dagitay ang tawan iti 25 nga agpababa. At damat punto ni tatang iti imbaganakan karoy. Pudnumot ngamin, imbes sa siya kumatagsikog, ngam saan tayo sumutan tinagsikog. Amok, asakit lang tinakam ni tatang na jay, tanaunaan da. Madlaw ngamin, nakursunada na ninanang mau. Anya? Akin sana bali. Ta damat mako na anobyo na. Takderan man sama ti sikog ni nanang. Diyan mo Ay, masurunak. Anyalat ibaga dagiti taon ngay no maamwanda masikog ni nanang? Akit bay am ti sawon dagiti tao Tinapatag. Takderan ti nobyo ni nanang ti sikog na. Madlawan ti tiyan yo, nanang. Anyat plano yung itinobyo yung ngay. Di ka agkasar. Ay, ori saan ang ti selebrasyon. Basta agkasar kayo. Aga-brood pa ni Jerry, anak ko. Dandanin ti flight na. Intun agbakasyon, isunto, ti panagkasarmi. Kaagkasar kayo pa nga umunaan, nanang. Tapnawan pa kasarsaritaan nyo. Ay, awan baby, ang kuno niya man ti ibaga ti tao kanyak. Saan ba't nga isuda ti mang pakpakan kanyak? Ken, sa anak, apa-apektaran kadakwana. Nanang? Kuna ni Jerry, intun agbakasyon ka no, sa kamintog kasar. Ni Jerry ati masurot, ta isukat nga rod ti lalaki. Nanang, lalaki timpas ngayon. Uwan, anak ko.
Ni ka... Anyat sangitan nyo ngay. Di ka sangit atan kan anak yu pailaan. Kasano aja kag sangit. Katimbawag ni Jerry. Agawawis kit din, tiawanan bain. Ha? Apay? Anyat yaw awis na nanang. Kasar na! Ha? Kunak man no da kayo ti kasar na. Ulbod gayam tayo dyan lalaki. Manangal lilaw. Kalpasan na sinikugan na. Pinagtalikudan na ko. Ay. Nala, baybayan nyo no di na kayo kaya. Di yun ikamat ti bagiyukan ko na, takababain. Uray ko man no saan nga ubing ngam da kayo. Hanggang kasanon nga iti anak mi. No kaya't yo, ampunan mintimpas ngayon, nanang. Ha? Mayat kayo? Ipampun nyo ti anak yo kada kami nga agasawa? Lakay, pasensya kan no jak na yung man adagos kan kada ito eh. Apay no ampunan tatimpas ngay ni nanang. Naibagakan ko na daytan. Ay kat kayat ko ah. Ang naimbag no umanugot ni nanang. Kat ay wag Naku na naman panunutan na pa'y nga umuna. Ngam patsut nga umanugot mo't laday chay. Ay kat eksakto ah. Naawan pa'y mo't anak ta. Barang no iti panangampun ta kat maadaan tamutan iti anak. Ay na, sapay la ko mga rodroy. Sa bagay, awan sabsabali iti ampunan ta. Tamis mo akabsat ko, Roy. Ampunan nyo nga rudin timpas ngay ko. Ta tinalik ko daanan ni Jerry ti anak na kanya. Diakon makontak ti awanan, pain a lalaki. Ay, agyaman nga rod nanang Sana bale, tawan mo't sabsabali. Mismo akabsat ko ti ibilang mga anak kan ni Roy. Ay kaawan kan sumre ka kiti trabaho anak ko. Diyak masango ti agaw awir. Anya trabaho ti sir kanyo ngay. Para luto iti may sa beer house. Ket amangan no agistein hak iti pagtrabaho. Awan ka di pa, Jana, bakit? Saan ka pa yan masikog? Ay, awampay mo. Agdaman binulan ko. Kasangsangput na. Kastaya. Hala. Di ta mapukawan iti namnama, bakit? Dumteng tulat ta. Saan pa'y siguro nga ita? Ay, wana. Sana bale. Adda ni baby aliwliwata. Kabayatan ti panangururay ta iti anak ta nga agtao da mismo kadata. Uwan bakit? Okay. Kumusta ka numot ni nanang iti ayan ti trabaho na? Di mo't agaw awid ay. Agawid to kanumain to no may alawas. Adda kanu makadwa ng agawid. Ha? Sino ka nungay? Diyan mo di na mo imbaga. Mamuan yun tao, kuna na mo ilaan. Adda kadwa kasi mangpet anak ko. Joel, iso ni Jana nga anak ko. Naimbag na oras mo, Jana. Kastamad. Ala, sumrag kayo. Sige tayo nakitaan tayo lutlutwag. Sino di kadwa ni nanang simbang pait yan ah? Tsaka mo masurunak manan no kastoy lang. Ha? Apay manan aya bakit? Atapok nga ang mga nonobyo naman ng daychay. Anya? Ay kat awan ta akas na. Basta barulakit di. Oray pa'y baro, masurunak. Saan sa matatrabaho ti ginagara ni nanang ijinapanan na? Relax. Di ka agong ungit. Aw-awatam latan ni nanang. Ubing pa'y ngamin. Ubing nga, bakbakitanan. Nasuro ka na 50 na ng makinobyo pa'y lang amin. Sana nadidigra iti nakasikugan ko na. Bumakutan ni nanang ng saan ngagnaknakam. Di mo pala sigurado no nobyo na dayjay kung saan. Ay na, sana basta isang patiti balay no saan na nobyo. Nobyo na dayjay. Kunak tupay kat. Nagpanik na kanya ka nobyo yu ti lalaki akadwayo si mangput nanang. Ay na anak ko, maawatan na ko ma. Kasapulak mo't kadwa. Tikat ako na inay ko. Okay lang ko ma, no saan manan nga ubing jay nobyo yo. Maditila kay, tamabiit amatay Jana. May mayat day ubing tanapaot pa iti panagbiag na. Ay,
No siya kamay sa oray sa anan. Di kayon makiasawa. Sinaan nyo kay dinday dyan lalaki. Ay sana mabalin anak ko. Ngamin, masikuga kon. Anya, ape nagpasikog kayo manan. Tiyang muka ke awanan. Ta bumakita ke ngaruday. Nangam adamo manay. Nangam sana balay anak ko. Sana kon nga itarayan ni Joel. Tatderan nan ti sikog ko. Unay kayong matan. Diyak pala nagsiksikog. Nga masikog kay manan. Jana, bumuludak man iti kwartam anak ko. Nay, pangusaran nyo iti kwarta, nanang. Ay, surutok ko man ni Joel ijay lugar da. Imblak nakmat ngaminan. Jakon makuntakan ako. Apay, nagapa kayo aya? San man? Ngam ko na nga agawid ijay lugar da. Taya ban na dagiti dadakkel na ta dumanundan. Ang gamawan mo ten. Sabay, dakkel agatad jay inala na kwarta. Nasuro ka 20,000 pesos. Anya! Anya nga di husto di kunak. Pinanawan na kayo man ang tinobyo yo. Nala na, anak ko. Ikan nakiti kwarta, tasurutok ni Joel. Pangasim. Anya turong maaban nyo si Mangpad, nanang. Ala, sumrag kay Mampay. Basta tilakad yo. Inalilaw nagtay jaya Joel. Ada mo gayam asawa kan anak na. Kansan lagaya masyakti sindi ko ganda. Talo kami sindi ko ganda. Ay na, jak kayatin tagsaw, nanang. Tama nga lumasakitan kayo laan. Iso, sige. Isang ikulatan. Anya nga, anusan nyo Natangken mga minti ulo yo. Nabayag ba't basitan ng agdandan nata dyan apay nga ta, adita mo't lama daanan iti anak. Ay, wen nga rod alakay. Jak man amo no apay. Apay no agpakita talaga iti doktor bakay. Agpa-check up ta, tapno amo ta tirumbang nga aramidin ta. Babae timpas ngayon, nanang. Itata nakapas ngay kayon. Kaya't yung kadi nga ipaampun manan kada kami timpas ngayon. Apay, kaya't yu aya nga ampunan manen timpas ngay ko, anak ko. Wen atan nagpa-check up kami iti asawa kat, ay, siyak gayam ta da diferensya na. Iso adi ka maadaan iti anak, nanang. Anya? Iso ano kayat yu? Ampunan min timpas ngayon manon. Tapno babae kan lalaki ti anak mi kan ni Roy. Ay, kat, ay, da kayong anak ko. Basta di yu baybay-an idaa. No, bilang tawa nakton. Sana bale, ta kabayatan na napigsaak pa'y. Tulungan ka, amang padakkel kadakwada, anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Kat, pasensya kayon no nakangag kayo kanya kitag kakasakita sarita iti kalabas. Ala, lipate munda kita, anak ko. Mabainak lang amin. Kat, agyaman ak. Time pa ayanda kami iti ampunan mi iti manugang yun, nanang. Malala. Basta aywanan nyo ana imbag dagita addim, nga agbalin nga anak yun.